Nibega sana mutegeri wa WeruTV no tubakwithira gwatanite na hatu kiri WeruTV. Karibu sana kiri mubango jwa Nkindano ya Ubunge. Nkindano ya Ubunge tuko narua turi nteresi ya South Imenti na gichigo kia South Imenti ni gichigo kimwe kia county ya Meru na rakuri na siasa iwetete mwanki kinyankuruki ende ntuko narua turi na muriri umwaki wa gitiki kia Ubunge kia South Imenti etawa bwana Muthuri Mwega uroro mina gitiki amina tigiti ya PNU. Karibu sana bwana Muthuri. Asante sana. Nibega sana tupokona kanyako ya kwana nina batu and unfortunately baraba ngini barere kweja tibnyake thiyo bakirira kana abati na agenda ona ninte kumenya niki tumite bara ikweja otherwise karibu sana na tueta mbere na mubango jwa Nkindano jwa Ubunge mutegeri wa WeruTV nko watoke nikiri mubango jwa ranira batokirukira 40321 uri Muthuri Mwega kiurikira kendo mure kikonie South Imenti weti na mbere bwa South Imenti kana uroke uringenda abwithiria South Imenti 40321 ni namba yetu ya SMS na kiri Twitter @WeruTV kana Martin Gichonge wana. Kango watoke ni kiri Nkindano ya Ubunge Jumatano tuko na harua wenbeta wa Martin wetu Ngiondola. Karibu sana. So bwana Muthuri kwa ndaika ithatu nikienda omba kuchitambulisha kana kuwa marito yaku na kithomo yaku na gwirota. Karibu sana. Niboga muno Martin. Marieto ambeta wa Cornelius Muthuri Mwega wa kuma South Imenti na background yakwa ya kithomo ndomerete Kenyatta University na ndeta America na ndadiria my bachelor's there BA na MSc school university etawa University of Illinois iri gaitiga Chicago na ndakara no miaka jena nau ndachoka ndi kugwata my master's degree ndaitanguge mwaka umwe na ndauga ntikara no ndi ndauchoka Kenya nikienda nditere Kenya ngugi na ndachokere ninda letero ni company imwe multinational kwambiriria factory yao Tharaka iu niyo yari ya mbere na nkibagwatagia ngugi ya kuditampempe cornstarch ila yali factory nene muno yali Eldoret itawa CPC International na nindaite na bongugi miaka inana mwaka jwe nana ndirona nibwega ngite nkambiri ngui yakwa and I resign dali operations manager na factory yu yonde ya CPC Kenya ninambiririe the very young man na ndaewa challenge yene muno ya kuma wita kuthoma kairi ndeta Switzerland na ndaumo ndeta Ireland ndetoka ndeta Italy nuntua machinery and ndachoka ndeta Turkey and those knowledge of all those places ndachokere na knowledge ya kumenya no mwanka mpambire factory na ndathithia layout na factory iraitangui na retho factory nene muno ya kuthithagia iyobia bitathithaigwa Kenya nindambirie kuthithia ya bila biatawa Noro cubes na soups Noro soups chili cubes bibionde na cornstarch kwa ni ngugi mbije muno na ndomerete gitairaja na kuma au ikyo gatume mbuga ampambire factory yakwa diningwa resign direta ndrambiria bere ndathithia ngugi ya bakery ndambira very successful bakery yari Westland yetagwa Master Bakers direnda kare ne nayo mbuga ya miaka 3 ndirendia stake yakwa ku ndirachoka ndireta kwambia ngugi ya ku process soybean lilia Siad Barre of Somalia lilia when he was deposed there was an influx of refugees in Kenya
na bataina bya kuria bataina gwikwa ndirambiria factory ya kuthithia bya kuria biu bya refugees bitumaya soybean na soybean chionde atu importa na nyana atu importaga na factory yu ni ya embraced ni World Food Program, UNICEF na mwankana ndino bajo kagia bya kuria kibautwe na mini even Red Cross. Irakura kuma kiri gantu kindogo mwanka ile factory nene muno Ruiru. Yeu ni ongugi bijina ni ongu indomerete na ndirachoka they diversify kiri hospitality industry. They hoteli Nairobi nengi Meru iji itawa 3 Stars Hotel. You ni chungu inditete as on my professional side. Okay. Thank you so much bana Mudhuri. So ntuba South Imenti barinde nga kumenya ni bibibi ongoba ngirite kwithiro babwithiro kwa kaita kamya ke 5 bako akura agenda chiaku kana manifesto ni bibibi ongoba ngite kubwi. Martin manifesto yakwa ni simple and straightforward. Mbere gintu kira kimbona kina thina muno ni antu kwaga ana betu kwaga ngugi na nkirete ou nkona ngugi gutiumba kuona kuandika antu baba ingi then ya mobisi nto bisi utumba ku expand obisi na mukuru ule wa kurukiro bisi miaka 30 akinya miaka 60 ali obisi yeu no tumba kuongera ongi kwou nkona thina kiri ana neiba kungraduate kuma universities na kaibwa kiao. So my view is and what's South Imenti da kuruka my knowledge ya industries nkareta the same thing in South Imenti na ngaka factories na factory ya kwa mbere miaka 5 ithira ngaka factory ya maembe ijiri on the lower zone nundu maembe takatu kwanda jari kukaja tikaja kaura ngoitelia nini bere maybe mtu no achure kile factory uchi onde ni tonto yo ambira cia uchi uambire tie master bakers cia soya ni tonto ibwithirie South Imenti maybe okuria South Imenti no antu wa South Imenti ngo ni kwithirwa ira ni alimo agent na the distance between myself na aja goko kwa muntu kurio ogintu kionte kiri mwambirio na kiri mubia okay kwa biu ndone biambirie mbele nuntu kwari na agency ya kolera anto refugees na nyana ndi drought na kwithwa kwina drought na kinyago nti ya budalangi it's an expanding thing lakini ntegete inkuona na ndi kwina need na that time yato ambaye ya kutainya na miembe mingi lakini mitungu na ndini amde to miembe na inyamoroga na miembe ni mingi na entu ibakwa challenged bakwa nyo baikia maembe yau kwa yonku tumona growth kinya ya juices concentrates ili to South Africa ikeja Kenya na still tuina yetu aja jaguitika. Okay. And then if we join with that one as a MP nkethora ndina ability ya mobilize even the government or county funds and persuade them to build this one for our people. Okay. Kando na factories maybe no ntubwa kuleta ngoni bibibi ngyo bangiteketo kibwithiria ntubwa South Imenti ni mantu ya education still ntegete inkuona our schools yetu cha primary schools ituburi waka adjacent to it class or ile class kia secondary school nikenda na betu baraba kuma bakudhiria primary and badhiria standard 7 na standard 8 baulirau bagakuruka kirasi ni kietu kia wananchi kyongwa kia day school na batina cost nyingi bakarija irio mja bakachoka kirasine
na kinyetho batukukite na marks excellent tukabetikiria tu nuntu class nigia igetu gya ntura na bakuririo bombe kugia antu baurira babarene bombe kugia ume bakario bakinyinya form 4 kinyetho mtu na kuwata D amba kuwata D+ ichi witikirwe nya polytechnics na to mutera na ndiguru utiwa karothithia indi akuriro nyathiria form 4 na D+ isi a trainable material for polytechnics or for other areas. So agenda chaku ni jire education na kubitha factories education you okay first take observe ana the second integrate mantu ya employment also kirasi kiria kuina ritani bakurira na aja bari trained na bakara miaka 3 ina bata posted anywhere ndija tuthithire kirasi gietu kiantura tukaba observe imagine like 200 schools ikethwa china oira kirasi tukandika itani bathatu iwi ni itani 600 twaandika all over short time na tuka CDF iliyo ya kuthithia interview tukuona employment ikugita bale ikonyia yes okay ngwitikia uchoki kiuri kia mtu mwe witwa Kelvin Nyambura kuma rubiri oro kuga ati utena manifesto na we project ni okay kuga ati we project na ngwitikia uchoki kiuri kia utena manifesto yes so the father na manifesto the third manifesto yakwa ni kuona nduji chietu cha South Imenti na itu nduji nyingi nkuruki ya Kenya in between Kadita na Duji tributaries iririo na nduji iririo itu turi the most in Kenya na bu Duji chietu na ndi ndio ndakikoma nuntu ikusa kwa na pipes everywhere na tukarai ku take heed ikethwa china problem then miaka ingi 10 Duji kethiku so na tatumba kurwa na untubu ni county na national government by persuaded to the water reservoirs dams on the upper side ili ka regulated nuntu gatagaja Nairobi ketha ndakaina ndamu itio Nairobi tumbokarika ko tuthithie dams chietu chiumbe ku regulate roje na chitho china reservoirs yes okay so bwana muthuri ni bibi ongwa bwana Kathuri Murongi atibwithi tibro kuona ya ni total failure kire South Imenti well South Imenti bo baije oria batithithiritwe sana indi woni nyambije byambe ta kuthithia okay tibia bitithithitwe bambo kwithanya bitithithitwe batina preference review lakini imbije byam kwenda kuja kuthithia so bakia kwithira bari comfortable bo bakia kwithira bakiona Kathuri Murongi na kwithitwe mantu ama bibi kutina gitumike kwa mwansit kiri woni inkuona bagi complain na bagi complain ni into bibi barabara itithithitwe ira na ugira thithwe baba ya Rubiri baba ya Moroga na baba ya Nkubu gwita Mikumbone kwanza nyana ndi kuthithithwa na ni akurirwe nyaramira yario kwa mantu ja barabara ijathukitia ntu nkoroguru lakini menye kule na barabara chicha county kule na sio cha national government you ni within the national government no na kuthithia na ndiwe lakini ita timisho okay na kuro moku okay yakora mwa salimia Muthuri mwega sana mwambie tuko nyuma yake kabisa ni mawira kuma Ruthumbi kionyo honorable mwega toshonga kwa Muthuri mwega natosha okay Dennis kuma Keri Goji East One. I'm asking the aspirant MP what is your views for education already nkuga views ya kwa education
ana batibwiri kuraira standard 7 standard 8 babwiri kwa provided with facility na niyo kuga yewe provide ndi secondary school ira tukumba gwitikana in the village mwana mwanka akinya form 4 akinyeta form 4 itrainable material for anything lakini at the standard 7 is very difficult to train them in whatever in tourism in technical work in polytechnics they are not the trainable material but the other ones are trainable. Okay, so maybe in the unlikely event, okay, ochindo no kare ndina maybe ora ochinda no amwa bantu wa mwira data twethie ona o kenda to kiria South Imenti ipake ndo batyo puza ntu na wa puza kaba kugatiri tutiaja kwa babysitting na o tumba ku impose yourself to a person who is not taking your advice. Okay. So that's a thing that can be considered. Nwije very well. Kinya MCAs bamwe beja bakauga ngugire ita wanu ubunge ntekwenda kuita. Project cast hold. MP akauga ngugi uchecha MP ubunge cast hold. Atekwenda kudiria. Now in the same to avoid such a thing woni dina nia inge ya kudibia. South Imenti no mwankamba diderie master plan. Master plan ya into beyond ya bien ya school bitige kwa grabbed towns chi plan kabisa na arasuwa zile ote town ya South Imenti ilisuwa. Kinyanko bona ndina by the nyanko bwa tesi nyanko bona kwambia kugia ngoroba na hantu nuntu bagatongali ngoroba chitie guru na tutina kwa utura ntule nedi tukeja no suwa iwi geteana teke ka kuthiguro kana babarene so with a master plan it can encompass akinya dams yenkugira ubujura bugeta rwa flow to schools rwa flow to homes na rwa ati wadwire rwa irrigation. So the master plan will be a thing to give as a gift to South Imenti. Tombo kudia master plan ya 20 years kana 30 years. Yeu na yonyo mujumbi ro karweja MC ro keja bagatega antu ba South Imenti akeganyo judgment yaba kauga gitwetekanira muthuri mwega at village yetu ntura yetu town yetu ikethwe ikithithio at this time ugo nuthithitio na ndi utikio bomba konjaji mujumbe kana MCA. Okay, Omaru wa WeruTV ga kuria muthuri mwega acinda agacwira bijana ngugi kwibwa andikite ngugine iu ciawe ni gikamati ndereba bijana be South Imenti. Yes, ankwire mantu akurigaria Martin and brabo ndinya ba campaign 2007 na 2013 gutwe watiwa bonde bitana bo nkabandika ngwine chiakwa bamoteri bangi manufactory na ndereba cha witi ngari jababonde ba bitire yangari chia campaign utwe utigi na anto barigara bakori jaye makanga na nandini anto very responsible so utimuntu tumbo kubua ali guided na they are very responsible people. Okay. Ogino arwa muthuri wina otangeria buria tukwenda babokwa the tangia. Okay. Evening sir, ongerwa we are tuned and watching you live WeruTV, listening to your manifestos concerning the water among others. Keep up, we are ready to support you. Dominic Kimathi kuma kia ongino kwa salimia muthuri mwega sana, mwambie tuko nyuma yake. Ongino okay. So well, nukumnya mheshimiwa antobai ba ingi baranda bejete au kile Nkindano ya Ubunge oba ingi ba wa denero na well South Imenti orombera ni imwe ya kura kwina ndwe nyingi sana. Yes. Na gutumba kwithira kwi compare wana guntuntu tigania igembe of course. Absolutely. But then not.
sometimes ni twitha rate ni tukwene tuwete biko be msanda ni bitha bina thina ni murimi ni mutongeria ni management yeah na bautwe tuli South Imenti na actually Meru as a whole itwapuuzire gintu kimwe agricultural extensionists na dida nkuthithia plan jaiji in back on my mind inkomenya no mwanke supportwe ni agriculture extension officers ni kenda bombe kungandi murimi na ndiri atengandi to kinyake thwe na ruji akatia into bitiuma bikora ora bikwendekana you see kwa na biggest asset yetu imudetu nuntu tute we don't have oil tute ko utiki buntu njande guru kwa yetu ni mudetu ju na yitu bwiri kumenya ikyo tugwete na tuka manage properly kwa management yetio. Okay. So bwana muthuri tukita kurikiria maybe migambo kwa muthia migambo yakwa ya muthia bwana Martin ndomba kuga in the past I've done for South Imenti a lot between 2006 and 2007 ninda nite mosquito nets 97,000 pieces in 97 homes 97,000 homes bamwe betha bana ijiri kana ithatu na inyana ndi participaga bakauga mosquito net yanda ejanire guti muntu ungi wa ejana jaiu kinyathirika yangu etajana jaiu na malaria jena mire na 41% documented by MOH na pa utega bona malaria kwina mana 41% tirika yongo ni achokere kuga clinic ira mwana gachiarirwa na anagena mosquito net no tiba kuona rwagiro kwirigirwa okay so that's one thing that I did and I inda net nyandawa na wheelchairs chia the lame people na ndawa chia hospitali every clinic in South Imenti kwa inyaye kwa jano nande takairi new there is just a repetition of what you have done before. Tikiri mutegeri WeruTV tuone SMS yaku inkayo mwaru wa Martin uliza mudhuri goji East iko mbaya sana no road please tuangalie tembea ujione ni Beth wengine wakawa kadhuri murungi has done a lot and doing so mudhuri mwega just accept and join this great leader kama shinani wengine wakawa kabaka dhuri kama shinani wengine wakawa mwega itumwendete sana Muruki kuma mitungu aruwa anauliza mwega niko na msichana amemaliza form 4 na amefanya kozi ya kusaidia HIV anaweza nisaidia by now mwambie atembee mitungu tutaki kimya ni Shadrack Mwega akawa kuwa Mwega tosha tena. Thank you. Okay. Thank you Martin. Thank you very much nonto wako na kanyako ya kwarana na watu na good luck and all the best but mbere ya umaru kanonto South Imenti kumnya kwena siasa china mwanki sana really love okay akuithwa akawikia ndeke ya mwa pledge peace all my time the two times that I vied nimbugaga siacha chidithwe na peace guti violence guti kuruma bangi guti utamburanga mbija chida uthithie uria kumbika ithithwe na peace and guti violence na hiyo ni preachaga all the time na inyana ndinkuga tukithithia siasa gutibwiri kwithwa kwina fights kulinga ngari na maiga ndia sera chiaku anto bakwende bakulingire kura yes asante Mutegeri wa WeruTV na muthikiri wa Weru FM ni bwega sana tupakwithira gwatanite na tukire Nkindano yo Ubunge tuke na rwa tukari South Imenti na tupakwithira twina bwana muthuri mwega uro kuromba iti kia ntereu na tigiti ya kiama kia PNU baubangi ni barere kweja kire Nkindano yo Ubunge maybe kaba kire muthuri mwega kana maybe umba kwithira kaba tena agenda inde kuchokire nkalo mutegeri wa WeruTV no tupakwithira gwatanite na tu nibito wa Martin wechongio ndula tutrimane Jumamosi kire Nkindano rengi na tuketho waturi interesi ya Tigania East na tuke Jumapili ni kithurano 2017. Good night.
Thank you. Thank you, Good Juge. luck.